He whenua haumako tēnei kua roa e tumanako hia ana e ngā uri whakaheke, ke hoki atu kia rātau, te mana pupuri. E ngā taukimuri he pāmu tēnei, tuatu I tērā, he wāhi tākoro ki a mātou I a mātou e tamariki ana. Nā reira, gai te mōhio ki ngā tōpito katoa tēnei wahanga. Engari, toko whitu o mātou nei kai te noho tonu ki tēnei wāhi hei ukai pō, hei ahi kā, kai te kā tonu te ahi I konei. Ko Kao Leonard te hi o ngā tini mokopuna paka ke heke toro Leonard, no nā te whenua I mua atu I te rironga ki te kaunihera. Ko tō mātou pāmu I ngā taukimuri. I tupu mātou ko ngā tamariki mokopuna, a Ranginui rāo ko heke toro I konei. Nā reira, kai te tino mōhi o te whenua nei. E mua I te whakatuputupu o ngā whare. Kai te pito o te ngākau. We used to have some mean games of touch. Yeah, so all of us siblings and then all the ones next door would all meet in the middle and just rack up, play touch and play bull rush and all the different games here growing up, and we spent hours here. Yeah, it was choice. Ko te wehi rātana te iramutu a kāu, he waihotanga hoki ia a pakake, ko tōna kāinga he pātata rawa ki te praka whenua e kōrero tia nei. Oh, I think it's cool. I think it's, you know, we grew up in this whare here and used this like it was our second backyard, but there's always, you know, there's always that thing that you know it's not, you know, so the potential of it coming back to our whānau, not just us as individual whānau, but as the wider whānau is real cool. He nui ngā kōrero, tērā pe he wāhi whakatupu kai, he whakatū whare pea, engari mā te whānau e wānanga tērā kaupapa. Ko tehi o mātou e hari koana kia riro mā te tehi wahanga o te whānau e pupuri, e tehi atu I te he tonu ki a mautonu ki tēnei wahanga. Nā te kui a kāo, a Ranginui whakau e hikairo, tēnei whenua ake. Arā, ka riro ki tāna tama a pakake heke toro Leonard, me te aha I tōna wā. Ko ia te koromatua tuarua o te kaunihera o Rotorua. Mā te kaunihera anō e whakatau ka hatia ki tēnei whenua, ki te tehi hui, a te wā. I think it's significant, I think it's going to be a moment that as a whānau we can kind of look back on and say and think, you know, here's something that we were given an opportunity as a whānau, not only to do something with it, but it brings us all together. Nena ko hoki mai tēnei whenua ki a mātou nei, e tika ana ki a atonoho, ki te wānanga me pēhea. Koira anō, ka are tai e te tehi atu kōrero. Engari me wānanga. Hei te marama o mei ka mōhiotia ai e ngā uri whakaheke me te hapori whānui o Rotorua, he aha te aha pōpō o te whenua nei. Te Kawa Paora, Aukaha.